Watch you on the base. Watching the street. All the chain case. Constant police. Watch you on the base. Watching the street. All the chain case. Dancehall is from Jamaica, but we rap them for Ghana. So you mix them with the high life and the lamb for a good life. Raga raga bye, you go home. All I need is just a hit song. Highlights when you are rich. So you want to see me rich. So me not care what you are preach. I'll send me physically, spiritually fit. Now I'm gonna be a mistake. Maybe I'm missing. Now I'm gonna be a mistake. Maybe I'm missing. Me, I just did do my thing, you know. If I won't beg, this girl I guess that she be a shh. And no so far. Non si abo baby a wo bia ya mo adwomo akwa bemra so mamuni ya mawdo bi so nsam a ya kekesi ani ennem mene da nwumre ye ba ne ye de ba so mo nsam ne doso na poso a eba eni Obata bi ne ba kwotena be fontenta fidie so ebu US adehye bia faso ma meka sei empanyifo sigina ye a obata ne ba no wo mo akere wo mu ye de be ko ngumasio nsensam ne ye de makokwa men kromasio apono ntete ya abato so mpa fam nsantwefo pesbadu katawrem nante ya pono so chese said ye Ken West in pen faji atum ama nkwada no omunti omu school fees no wo ma amomo bosome so mo ntete sika no mfemfiri ho no mo amanfo ye wo apia nkwanta no wo manfi east kopon wo so wo fu papa ama wo kire se China fo bia wo babaji kro na boso ye galamse no empanyufo asi hu gina hwa a wo so ebeti atwea ya dem betu fa sa be fo bia no hwe ne dani akonkawe abonte so na post commander wa bankawe no wo sra de hye no se adwuma no nya posifo nko adwuma eye kwasibro can shared responsibility and unti adehye no mo se beye na bambo betimi amiem e won kawe ne mpotamo sanso na ye bekwo biem so number 1 assembly member ye honum ye onumonyam for Christopher Boaben abode ne yefra no wono so dia to judge se NPP breaking the 8 no mo ka ho asem no se betumi aye adwuma enka bom enihia na Ghana Bar Association penimfo so de ebuo bi ni sika bi a wo mo bejeje se bi a waye wadwene se wanya asem na wo kolo ye ni honum no akoka wasem de ya kire no sika wo se oje ni ade nyina no omo de ho nhyehyɛ aba na no na nwumre so mpa fam nsem twefo pensadu katarum nche yebusa se anya bi asalo ya bi anyi se sika no na okwaje bro so a asotwi bi ohonum ana ye be kwa lawyer fo no ho na yakubusa wo mo nhyehyɛ yi and some become when you deba so much channel see a demo live our Facebook or your Sompa TV Ghana and as a Sompa 93.1 FM and watch no ko YouTube and so Sompa TV search ne hu ye we also so subscribe a face share now on for so nya bi share like and so now on so ye no wadjon twa for bra back kan dia amount so what wudi and you know me no ne atena say ya yensam for panyi ora Benedict Asante wasam krogen e dia maye medin ne akosuya ejewa kwode menuabema nana ya obo amali bia boga ensem ni ya sha se de afri ngomasua won sensam ne yemfom nkokwa men kromasua ponimo na eyemonimu sam deda sen kwada babro mpem nsia ena no omo school fees dodo na wo so mutimetua ema nene akwasibro ne kan se registration omo eye bi o kwame nkromasi apon mu no no omo ntimi enchenu sa eno ntie gina ba bi se kwame nkromasi apon mpanimfo ye ne se ne san kwada mpem nsia no kwasibro ne beka ne sa ge so mu defer omo courses ahodo no a wono mo eye ne ba sa na ne ba bi abafa bi a na no a ena na manfo tutu na sere ne abasa sen kwada yi ene ba ne se ne kese akwa hadwene emamu mo kra ne yakwate sen kwada ndodo na ho no mo a o makwa akwaji school fees no efro mo ma menum ene o ma wofo ho no mo na mo kwaji ye no ebi di akwa akotoka edi ye Uber edi ye Bolt edi ye Yango num ne ade a wo mo edi so mfaso ne ono na mfa ne di ankotoka no de ato chacha akwachi Manchester United ne hasefo achi am ye dinima
na so ya yehye no ne ono so so amfa ne dia ankoto chacha no na bia ye so de akwakoto pan no anase meat pie ade esusu na mframa fa so kakra bia na ye di na chese sika na sim eno ena koba asa no ene na akwakoya reho Sompa enam so mpanifo atwotwo wura pepian kobaku ne nintini asemi di oma no tumu bia na eya desra ena no mo sre kwa menkromasi apon mo mpanifo se ehomobro bi eba enkebe bo asen kwada mpem nsia pa wo mo bedi fe wo mo courses de na ano eya akwakoya dine na enumo ena osofo sho mayi ngomasi won sensem so enra awia ene na nwumre ene na nopa nyina ya de tumanim se papa no wakwa menkromasi apon mu a wone mpanifo atwotwo wuro apepian kobaku ne nintini a wo mo edasi apon na no ba besi nkunya no makwa wure wakwa kobisa brewa na sa asem ye asie no emua bia sefata wosom de mankoda no wo ma ayen hyehyɛ no ma boa nkoda no na numuo ena Sompa FM nsem twefo pensmadu kata remrantie anwumre ya ba beto ya pono so ne ya tie se empanifo ye ne se sa nkoda mpim nsia no a wo mo ntimi nchi wo mo suku fees ya na ka wo mo emo wo madife wo mo courses no wo mo etirim amo mo be bosome se eka bia wo mo die bia no also mo tuatua fi wo no se beye na exams ahodo ene sorry ahodo eda do mo nim nyina no wo matime twetwo bia mo matima ko mo nim e wo mo ngomasua ho nsensem we Dr. Daniel Norris Bekenia ohwe ene amansa din komo e makwa menkromasi upon no de sansemi eto Sompa FM nsem twefo ni mo abra na omode krata ba bonten e ka kira batan ene ahwefo ene nkwada no mo wosu upon mu nyina se wa wuntua osuku fees no se de mpanimfo atrem kakra e de amamo se bosome de obetimi aye wala tuwa sa kakra na watimi ababete woka ode eyesu upon no e de afri honomo America man fa baby ya one mo shobone fo samu nsam suo na wakyekere de hye no fa ho akwakwakere Ghana de hye mienu bia wadu onjuma wa America man mu we your batan ne ba na one ma kere wo mo America say America court wo ho no mo na hwe se emra betumi ene won modie ababa wa your friend Sir Whitney Adams one ne maame Flavor anan na zebra de Federal Bureau of Investigations ya wo America memu akwakwakere wo mo America court aguso a edi won masem na maame ne ba di omu ye nie wo mo tena ba fontenta video no so a beti se Facebook Twitter Instagram ene de aka ho no a womono de ne yese wombe woro wo ho na womo ne America fo no ma won mo si so enkokora ne mrewa adi nkoma ya wo ya ketesi afa ne wasi so wo babra enti wo betumi ne wadi wodo ho nkoma akwakodoro kire ekodoro ba bia na wo bisa asema misika de adu ne de menye sika edume baba woro me ho de akere no aba na hem be ma so anani akwakwo ho ade kokko na ne na kawuri mi se ya na wo ma twetwe sika de ama wo mo ama meka sei obata ne bai won mo de bunkrofo faso America manimu a asam na kwakwa ya asefemsem eno na aka wo bia ma Federal Bureau of Investigations won moto ho na mo kire se sa obata ne bai enyo mo nkwa na yo wo mota emema bi no achi eno mo di sa adwuma no enti won ma fa mema bi aka ho a sa kwaba se emema no mom e wo sopo wa no ne wodi nkomo na waka se yi wani mamehwa no obata ne ba no wo mu du omani mu kɔ na won ma ye video na wo ma yi won mu sirem ne wo moto ho na mom sa kwaba se wo mu ne oba na edi nkomo na waka se wo ye bema mpa yi ohun mamehwa na mema nso du omu ho kɔ enti won ma ye saade na kyɛ ye anya de foforo afe na aba so eno na anam so ma mpanyimfo aduaduo mu ayam hwehwemu ya won mo kyerɛ se sa ga na de hye mienu yi won mo ka ho bia eni se won mutena transam so na sakrata na efiri America man mu ba ye no e kire mu se di pamie no kurampa afimpimie no du nwotwe 2018 mu no won mo kwakwa kire ni pa bi no saa ya wonam kwati kwa so je nkrofo sika e wo America na mani mu enti afimpimie no ne aduonu afire dia baba to so no na se eya kwakwa doso eno kura titiri nti na ama mpanyifo aduaduemu a won mo kire Ghana de hye na won mo ka mo manfo no maso ate se wonia ya wafo afoforo no nya America man no so a ene wudi uboni atena o ma Ghana mu anaso o man bi a wote so ne di uboni na sapa se wodu ani be ebesi America man no so na wo bɛhwɛ sɛ ɔbɛgyegye nkurɔfoɔ sika deɛ wɔn nso bɛhwɛ sɛ America mmara no ɛbɛtumi ɛne wadi na ne afei no wabɛka ho ayɛ ka wo sɛ Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM anwummerɛ no nsia kaseɛ ɛne nsɛm baabi a wo bia na yɛgu so a yɛde ɛma style bia bi ne yɛntoa so ɛ ne yɛmfa mu mfiri America fo wɔn nsɛnsɛm no ho na yɛmfa mu nkɔ nsɛm foforɔ mu na ɔpɛne kwankyɛfo a wɔda Institute for Democratic Governance ya yɛtwa ne kyafo ne sɛ IDEC ya no Dr. Emmanuel Akwete ɛna
siete for pa twere amponya krompo bas ya domo a o tem no nkumachi ototoro bonso tonso ba wi obotantimu a wade ja fa dum no nkum gina mata tasha mo be ka hye nso a na wotwe a ye de kwa akoguo ya ene beto just civil and local government staff association aba nyuma no mo a chesa ban mranche ne maba wane amanfo ye bi ni adede wo mo cheso mada once bi ho no mo a na wo sa ban twetwa de ma wonum ye se friend neutrality allowance na cheso no ya aba adwuma no se bi o ye adwuma e wo district assembly bi o ye adwuma o befendef registry ana se bi a wo ye adwuma o biam ya hodo a wo soma ban no sa allowance no ye de ma no ntino na chese no ho kwan se aba adwuma na wo ye no wontime enkoya amanyosem e wo ho na sa allowance no a close again pen force o mo hwe no mo so mo nsabeka na mo nsankan ye no na wotwe nyina no mo do mo nkuku no mo nkaka gu fom a na o mo etitifie ni adeade a e de ba se ya manfo adam wo mo pa se na de asem na mo ka kire esa no na ni asem na mo ka de yensem twofo ya eja yesi anwumre ya Sompa FM so ye som a ye bi kase ye di mamo ya no kaboso gbagba se be fo yiri na je se ye kro da nanki ye di kan se ya mai sa neutrality allowance na sana mo na mo so mo ya banjuma no yetimi atabiri sa sika ne bi e di amamo eno na Dr. Emmanuel Akwete ye se omo kasa odwene ho awonte ase neutrality allowance se adwuma wo ye no ye ahu aketua ede nwanam a ye de mamu nyansam ketoa ye sa mamu dan nyina titim etoda kro atuatua light bill ni water bill de mamu ni nyina no sensomo na sa mo se neutrality allowance yo se wanwan mo nsanka mo nkoye adwuma ene wo ka kira ban se sankrofo ni nyina obi bia obekwa akotena ba adwuma ya obeye politics kakra bi no aban pa wonyina di Dr. Emmanuel Akwete. Is neutrality seen in terms of being then a political person, that you're going to do politics and be partisan? Would it lead to corruption? You would charge those who can pay, and you would not serve those who can pay. Is that what we're saying? It is going to destroy the public service. And I'm ashamed it came from, you said the minister promised or the Supreme Court said they should do this. I mean, where are the examples in the world? You must serve selflessly. You're paid enough, given accommodation and so many free cars and all that. So this idea that you're neutral and you should be paid, so anytime you are not paid, that's your neutrality shift into partisanship. I think the system is so broken that we are now turning corruption into values, into ethics. But it is wrong. If you join the civil service and you feel you have a political interest, resign. For Penny attaining Dr. Emmanuel Akwete on a penny quancher for Institute for Democratic Governance, a 20 say IDEC, or down on Nina, a Belgium form such enchina, ye more malawans, ya de ya, yes, ye so more coins on your politics in Tino, young come on malawans, not just say, and there are some no moka catcher Ghana for Sano, any sobeya a politics noir, no resign, no aqua your politics, then yes, officer on Albanyasica, no aqua, and so nay party, young so Sanya Manosoma. A might be a catastrophe dream de can prayer and magic career mososa. Ye ko apian kwantana wa menfi East Koponimu atoyema tema sam ye kan ene make sa de hye ya wotempotem won ne de won bo fuye papa kire se hwe ewias mani bro ho yenso jantia enkomafo be hu se won mani abriye papa pa ne san nti ne won ma yo ye kire ekita nkra ntane adeade ense kan wo matwetwe twinua ne ma ne adeade a won mo yo ye kire ne nyina no se ye to my Ghana mu nansem mu nche ye nka bi hyemu ena mampanyi na danko akufo ado de ba se ye wako ewo galamse so a eni won kwan se Ghana ni bia ni pebibre bia wotumi kɔ se wo kwa akotu galamse wo ma Ghana mu ne Ghana mamra no so mu anu bedi anokwa wo manfo gi tumi ye de mra ne ye adwuma ye nkote a wo kɔ sa eye apia nkwanta ho no a China fo bia hyada bɛbɔ wo mo sesen wo ho no ma kyese wo mo de wo mo nte so dogo bi mpu nu abena kan fanse won ma kyana ma adwuma amana gye so ya ye nom se hwɛ mo ya ne mo nsene he mo moti wo mo kura mpo no Ghana fo ba na mo ne wo mo ko mo wan mo nimu kura na sakoba so ma Ghana ya samra se yentu galamse wo ma Ghana mu na mo de excavators akese eba be se ya kwan de aka ho de a enya de wo mbeti ase am mu ne ati ase mu kina na san nti wo mo ka ma ban na so ate se galamse fo no ba wo mo ba pom ho no mo no won ma be se kuro no kura akwan asa be se nsuansu ahodo ho enti aban na fo mu na nsi fo mu a emrantie no ma ba wo ho wo so be wo so mo ho e de akira ban de wa apia kwanta am feast ye kwano China for no fa so wo ma say ye kwa ni nyina nti ya fra MC abona mane nti ya boko jan ye kwa China for nya so ya stop wo mo so wo ya kwa ye mo ye djuma nti say wo mo di lobe di fa so ya stop no
so nya kwano sese mo reporter na wa no anka se we hu kwano se ne kwana ye se ne kwana se ase wo ma se no enam so a yes stop no enti ye ma ne aban enti ehu se wo mu sisien yes so ye ma kwan kwana ye kwana se enti ne ye ne se aban wo ye ma ye ne wo ye ne be ba se akọ manso na ye dey omo se be enka enti na ya stop lo bit no on be se so man enti aban so mfa nani emra ha zo man na koko dodo na no twetwe a Enwachi no ya ni wodi kro yi a wo apia nkwanta na na kwadwo asare so di nkomo bisanse na wedie wasumu o se na manfo no kan na nyam bia o se ne sei am de se pempenso yi muni ya ebebu ehia ofa no anamon bia atakansaman etu afa sa chana fo ane ya kwan ya mo ase no na no kwanya mi anim se wanka sa utiri ho a yeyi uti bone te se wabra niame bia de ense na mfata nti ebedam asipi na no kwanya mi anim so mo anya amanya yeso de ye no mo de ensene so ye dam asi so mo so huni ya behia ne yetene nke ya pia nkwanta di kro na na kwadwo asare ono ene kasa yi awusanfo yemfa mu mfiri amamfini ne mpotemu ne yemfa mu mra santemantema se na police commander mo no chiawa waba ewo eyenkawe abonten so we divisional police commander chief super prince Jude Kobna ene nei wo sere na nanom ne adehye won kawe abonten so se bambode so amaka so mu jade ama posifo nko a ebe de ne de ama wudum pa wo se kwasi broni kaborofo bi se shared responsibility into ombesre empenin kokra mere wan kwada wo mo won kawe nyina se bambo wo betime miem manager ne na so kire ben se subontemu kokwa na moa wo mo edebebo posifo a won kawe ene ne mpotemo de sansem tudwa wa bra no ne mrante ne maba wa na chia won kawe abonten so a na ne aho ya mora no wo mo epejamu ene ode sa de sede we eto na nanom ne mpedifo anim etu akonfo esusa ye kind ehunya ene asutire senya masi akano nyammo modi bebe se yibitimi ene police for no ene intaho ewo sa akano so ebio empotamo no yakoswa eboni jawo se the first be neighborhood watch saka kamran ene mabba gwa work road enimu ebe tu on what was that police for campaign na ya bono and me and esa the corner the one division any district no any the population another the people are empotamo no so share with them e the balance musu we ni raso ewo bambo Awusanfo nti we divisional police commander for Frawa Banka we ne mpotamo chief super prince Jude Kobna ene yetene kan we amra no ne mrante ne ye aho ya epeja moranum eno de sansem yeto nananom ene adehia e won kawe abonten so animu na se adwumadie so no empanimfa twotworo apepiam kumakuni ani ntini a kraimu ye so mabadwusem nwie to adonko man ye nyinara kwase bia na na to ase hene otumfo brempon so enenum nyam kokota akire ema wo sha posifo no bo se emua bia ye wo se nananom de ma wonum na nam so mo mutime yire bampom e won kawe ne mpotam so no omo beye biam so oba posifo na baso pa se ne wo ba ye wo somo mo de asom nananom ene adehye won kawe no ese wani nsese ye ka kire wo division commander and division commander and then the crime for the police for man and nyina se yam ko ti achi no tu for da roma ye to atin here bibia betumi aye e de aboa no ama adwuma aye mre ma atena aye de na wono so yi ni yam e de aboya ho ban no na ye nam de aboa no mo ma yin fi ba e de de so division adwene mo bia wo hia bia se oba yin fi na oni achare ko di no mo a nam so e be de ne ho na ya ma adwuma no aye mre na ye de aboa Awusanfo na na to ase hine otumfo brempon ye tene kan we yemra na post commander foforo wa banka wi abonten so esere na nanom ene adehye won kawe abonten so momo no na adwuma ne nya posifo nko adwuma na nanom ne adehye won kawe mu a omo edebe ma wom ne begina so ama matima yire bambo mu mpotam ho no mu nyina
Sabamba Munsamo Yakan was semi na Ora Dennis Kusi, one of your headmaster, and as a head teacher, I were Great Jubilee Junior High and Nowhere do Jama. I have found Southeast Messin one shouldn't and what to move. Now was Rasa Radio Kotwa Zero IGP. Post you Mercy drew your Radam Pare won't Kuano Muso Muni show drew him. Now Papa San Obatana Konya show was be a judgment together this Shenu Johopa, and your penny behead do Jaman and Potamo. Yes, I at the theatre shared Mamma one shot me a bay a kunu or my ganamo. Now so do Jama. So quite a friend said Great Jubilee dear, I was for vigilante for one no more tete womo. Emrantiani Maba will be a babomos a sin walk running more. Yes, here Frebby PZ boys, black demons, 64 battalions, and the India baby. One more your hand forms on me a vigilante for one more cassette me best school more, no other friend Rantiani Maba way, and ye giddy now coin to Quanum dia Funya mu, a Korea Sukum watcher mopon. What else on your man walk or swak or swak or swak or swam fedia a yatrapo, Sanana Timia Mienum no one cassa, ama IGP Aswan Tibia, a behadri papa. Nasantina headmaster, one cassa bananum, Esu Fry IGP say, where dear papa, you show my you, one cassa was see a dear to me a money, a take a one and near to Jaman and Potamo. I this year be a one mabaji crona bosso, so me a vigilante group so near Diano, yen to me and two one must say. Wabra Yura Dennis could see one year man boni, Ebenezer Uswan sa a dim comono, and come say and a coso. Because recently, Ebema Kwayan Kwalano be enemy school for no issue. Kotokrupa, it was just like a movie scene. I told the PTA chairman, those concerned, Nana, I went there to tell Nana and others, Mijidi Yeso Muguso, they should expedite their action. Omoma Niema and Contema said their Beya. Omukudin, na ya sorry, Omukin Sekine at the Ade, Metuan among my boy, Assemblyman Mania, Nanama Mania, Mijidi Yeso Muguswa, Omutuan among, but yes, commander said, Omania Manyantem, because Sadiana Ketinketisa, Ubin, na Nini. Inti yesere omo enyentem na ene adesua aba na yese common core program learner centered yeni akade though the government has introduced it but aban no nko entimenye timesere mpanimfo aba se omo modern na niema bi se at least flat screen TV e de bebo ho a ye betimi ayi niema bi a kire nkwala no because ohunu ade no ade nani ha owi na you start asking questions and ube so no e ba out rather than say teacher no e be kwa ko gina na ono akeka niema na ana ye hia projectors. And what you know, Yane, Adishia be a watu bata, Efred Jama Quatranko, former so one Mokabam quoted near what done. Yera, coffee, dear Dunsu, din commodify who besides about Paradia. I'll send me one someone found what the announcer one moment abroach, Mokabi, ye pa, Monsua Samno, Mojane say. You say, a Jaman and Patamu, a here who grow at the drain. Education, yeah, and Shasientum, the pre through Confa, JSS, no ma, every woman could be, and you know, Ama and Coswent Miamaha, in Tiania, a good drama noneno, if you say, a king who bomwa, need to be a boy and pattern or Bijama, be Musuko, 3 chrome put, the Musunama 1, number 2 at Potia chrome, Pad chrome, and more, above Guama and Koso, Abba, any a kind who bomo. The kind of Yahubo non sono, you will say, the Koreans, Garam says to be ever tomb, yet to one among the difficult for us, see it may associate, but Yampaba, your Koswa, edit call radio senior, and then Yamiadum, home a soldier. And you know, ye good type pan say a babua said, and a mumesia, a bacoso, away and Tamoha. If we say a woman anu from power and Tamoha, and Yabuta no see a base cooking and was it and to walk a crib in a beard, the Baba boy and Tamoha, am education, security, and near me beer I was a Babuama and Tamoha, I a crab and Monty, and near Fakuma, yet this cheap, you know. I was your for one more two, but Fred Jamaqua Tananko former mine so. One more Kabamu quote, China, what done no year of video dunia and the Casaya. What should some more editor? I was on for Yagusua, Sompa FM, Yanum Renon, Sia Cassian, and Nemene, Yagusua, de Mamma Style, be a bit of my check a crowd, Modiaba, Modiafa Facebook, Abani Yankwe, not Yanko Kinkai, and Fa and Mamma. Aya Sompa.
93.1 FM Sompa 93.1 FM so we actually kwan Facebook wa Sompa 93.1 FM na say wo like na wo share na do adwenche no nsusu no mo toto no mo yeguso e be kase ne mamo no a ye be kenkan e de amamo na akua mo aboaten o se Ablekuma Central no butu a wo hwe yen o se aka 11 e good pa o se ba bia MPP amanyoko na dru sese ne de Dr. Alhaji Mahmoud Bamia ene betime e de wo mo akọ wo manim te be ya wo monto aba emfa ema no by gone la chu doku wo se Accra amasaman eno butu wo se newscaster si mo voice fantastic pa yo ye joso ye da se papa abusanfo ye bekenkan mo no amamo ye bekenkan ni nyina de amamo ye nkọ amano so ni nkodi nkomo kakra emra ye de mo ekọ Ghana Bar Association nano eno mo de nkrata aba betu dwa se enei a lawyer for more Ghana mama say nyina nkrata na omode ba no bia hwe ni woni so say enei say okola ya honom so onye adwuma ma wo a charge e wo so wo charge ene baby e wo se kodru ene baby a ensese edru na Ghana Bar Association penifo ede sa krata we ba bonten no ene ye ne se ne ye nkwai na ye nkobisa penifo sa nyambia no say bia meme ya abo ama metie me lawyer ni na se mo say se me ye adwuma de makwabra ne bia menyi ne sei na se me koje tra anyambia so twe bi wo honom a mode bema me ana yankwa ma no so ne lawyer savior eye kuji enkodi nkomo wono ene ye kasamafo e de Ghana Bar Association ku no lawyer anwumre ye mo adwumu akwaba eba Sompa FM so okumase Pacha Ovidasi, good evening. Ya gidi sempom ye Pacha Oboko. Ye de radia se lawyer mu new charges ya modia bay cheche mu kakrai de ka cheche mu kakransa na fe ye musa se lawyers no a ombeye bia stubborn no obeje bia atraso no e de na mode beye omo enti lawyer de ka cheche mu kakra mo charges ya modia bay Pacha mi twi no nye papa science me kabrofo kakra lawyer fafra framaye se be na ye dwomfo ya ne beba mu nche yo nti o de fa wuram kakra maye yo idea iriba bonti ne friend with scale of fees enu na my lawyers for guide as to how they should charge and let me put it that way we na first time na it's always been there. The last time we did the revise, it was in 2015. And see, this week, Wednesday, a media conference, no, nice and review. Enti lawyer Sekoba say bia me ba oho na ebia me ba for consultation asem bi hye me so na me ba oho for consultation sika be send ebia me moa me ho na me mfamra and pacho unwa senior lawyers for no year not more than 2,000 any enti ye wo council ni junior lawyers for no se ho anu de ye constant na fees na nkasa no lower range your minimum na your maximum. The minimum no and one nature say lawyer be a better charge. And need any coins over better charge lower than that. Now between lower limit and upper limit no. When you client to better negotiate. Now more agree no na with the big one. Na lawyer why na a senior lawyer na why so and na a junior lawyer? A senior lawyer no ye why practice mono odi 10 years. A Brucewa, a fro senior lawyer. Enti Yakoba se lawyer near watching me, sa 2000 no, ebia meme a lawyer ni, nese me koya so diana me ko jebrosa. Asuchi be punishment bi wa, modebe mamiana. And because your general legal counsel, and nuna a discipline a lawyer for in Ghana. Enti we are their interest or year. So amuko report to bet much was say this by committee no say idea we no interest or yes bet me am punishment na ni ono so obeji less so ono so punishment bebem punishment bebem na true no difficult kakra because lawyer for intimi obi abeji less bia no client intimi ko report no just another lawyer ko report no na obeye dey ahun say
we colleague lawyer ko jealous. Na very difficult kakra. Okay. Lawyer na asamba ko dey say we dey obi say chiales man say be ye wo dey nti wuntimi nko report. Ene pa me say me ko na de jemefo a eja me be me dey say lawyer we dey. Say bia be ma ono so nya customers. Yes anso na ejuma no nye de. Say ebema sa lawyer no obeje less na nya customers mo ana. Da be nye sa ho. Ejumanfo nso o betima ayo. Anu de me ka legal service no. I serious to say na surgery. Okay. Anti when lawyer now obetime dijmanu ama now because or charge you lessons so within a chisa. A case in interest sense so be say. Case in interest obe lusu no aluso. Okay. Na lawyer obi so kire say say mo hwese na ewiase nyina sia ye de ne fe ya mo de sa charges we ya ba. Say ni say de mo pese ye dwane firi mo nchen ko bodua mo ana. Dabe anunti na ema no range no ye lower limit any upper limit. Medical can say lower limit no there obi abetimi agi. So say lawyer no person give more than lower limit no on to me give more than upper limit no something in between no only no betima negotiate. Na betima ba nso say only lawyer only client betima agree say okay even though scale of fees say upper limit no say 20% no okay we there say na 70 no say na more amount we bet my no 25%. So agreements was so kwan there we the local general legal council kwa enyijo because mumienu na agree say emba no sa. Okay yo lawyer enwumre ye da sepa ne sa education we ya wode amayen bibia ni a ejakuma se de ye be sa ba wonche ni aba beje nchiremu ye da se no adaje ni so mi da se na ma sacrifice a crucify chi no kakra why are there pa esi e ba beje chi tutorials na free wo mi da se I was for that e ba bye lawyer Xavier Kujie ni na kwa kodi nkomo no wono ene ye kasamafo e de Magana Bar Association tiene se wo ko lawyer bi honom ama na boawo a na afa book no no cheke lawyer no so senior lawyer ni obajunie so junior ni obajunie na akopa ade efo susu pia eno susu na sebesebi ekum kwase yi enti wa hwea no akwa ye senior lawyer kai no adwumafo amamu aso akwa ye hye ye kwonsem foforo na wonmonyafo boabi Christopher ya na hotedin ne abode ay assembly member e wo biemso number 1 na papa ye no do kwotena akonya hyehye so kari ne to hwese ampa wo betumi ade dom anim de ama de hye a won so wa hafo no south east abato ampa so aso nti wakwotena so ma NPP mpanyifo wo mu do so no atoto na no hunu se ye wurayi wo se fatapa se maburu dom boaboafo di bre no wo mutumi de hye ne nsenti no ballot paper no wo mu de ama se number 2 to sure one so hwai no nkonkorko enkoden enam so mawra wo mo veti ni wie no yewra aboabe Christopher abode abiemso number 1 wode atodwa akere se nyame anim nie wi asempanyifo ka se bi se de ofru duapa ne pia no na wo hwe mode boya mampanyi na danko akufu ado wabo no na se wo se fatapa se NPP amanyoko no yesan so ma won mu mfia biem na wo mutumi de ka ho na sa ne man we nyina betumi awie payi a ajesan kabom kro ye ba ko ye wo mutumi de ye adwuma ekoba na sa no ebeboa pa mo tim wakame no a eduruma bi ekoso e wo NPP amanyoko no no won mutumi atuase futu me tim abode me de bema delegate wa fa no southeast ni nyina no e mesre e yifia konya ene nyina ye pre na ye funkurum ade ene ye pre ade ye mpese basabasa ibisi mpese obehu se wi indi wa fentu na no ye watamfo da bi e contest na aba ye ni sa na ye de ye pese e peaceful one enu si ento aba ne wi no ne ente basabasa bia ni misen kunimdi die e ba tim abode fa afa e ba ya fa nso ye mpento kwa semti mesre me supporters ene ada supporters ni na se o man fa kroye ene asundwie inu sem people nso the election e be free and fair mbeda mo bia nso from the one copy se be wi Near Tanankai, a wonmonyafo boabi Christopher, abode any dear tad friend when your cobium so number 1 dear wajidi ye papa, one no and now we assembly member one more. Sebra yeka say was so a pray, youth organizer dibre, e wahafano southeast, abato empesoasu. Cause ya yanko and nani a man for a gentle modia by Yamoboso Kaka, and for a momona yen so na mebo boswa MC ya prekon.
wɔn nso so de ne de aba ɔsɛ Dr. Uso Free Akoto asese wɔyɛ Greek minister bibie di ho adanseɛ sɛ mampanin na nado den kwa kufu ado kwa wɔn ne safata so him franka de ma ɔsono kokoko mpipi amanyukuru ntɛbɛyɛ a wɔn ento aba man wei ɛyɛ akopre Dr. Kutu ehho asem na okay akwasi apreku was good evening no Sompa kase ye tie mo ewo Sompa ewo so ame Sompa all the way yo yeda se pass am for there say mo dia o we every star boy ho was say me hwe mo live and clear ewo afumem airport was Sompa news there no size kra ne mum ne nchia enko ema eye pagasti kojo space ene adwumefo a our Resi housing services, especially Urasafo do was what Chane pa. Kojo Prince was in fact some Pakasie, Mintibi Yamutio, Mintibi Yasum Patie, Yamin Shramo party through any Akosia dia was ye me love. Maza, Facebook na de bayam prache and wong. Yeah, news na ye kaino. And I just saw the bayam prache was what you ubenyasem. Teacher constitution yamwase was say NDC or more epa. Omon kofa Queen Elizabeth mra anaso omon kofa Obama mra kwa biaso 2024 no de omulusu na mo se ne nchia enkoma Dr. China ene eye odene ho kwakuapia koka so no a ene wo chiachia no akwasi apreku na asa babie wo se mitiemu ewo eye enei eye so ami abonten so ena akoso agye wa akode no a wo se wow mo hasemu was ya so nianko amafa agye check akra na yakenka dia mamu Facebook no ejusu so no hwehwe e chiri kwan ewo Sompa 93.1 simple Sompa 93.1 FM and a Sompa TV Ghana or like it now will share into your kobasi ye did you maybe now person so do adventure and unsusu ye ba me kenkania na dia for ho ye de kase no kwesi bone kan say e interactive do de ba na so ye de mamosa se beye na ye de baji e dwumadi ahodo a ye de hunti hwehwe ya chiri kwa Facebook e Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM and a Sompa TV Ghana. Abusia yamfe nkuku ne nkaka ne nsia na yensoso ma dwumede na weekend tie de nwom no be rewura moa e de be rewura moa na fe e de ayene ma na enema ye kama cause yayenko a na yayenko a ye be so e was for your so kwene won mo boy ye chi don bo aye aki any school fees wo nyina ye won ma fam de eno achi no nana yaw ene ho abiem pike ana pike num nyina pike num yes o nyina abo abi na kuku ajando voice editor papa was ready to we ya pano sabet na fidie na chi ene wo chinchim no left and right ede ma ye ene yensem for panyi wo pemu no ankasa enso yowura Asante Benedict yenkonya eye akosua somoa mu obo abi wo hene ni amakranche sofma mi premani wonane monyam etechire na afre kwabena kese maye basa ene numere so aye bo ho na numere di onye basa numere di onye basa kwa bi ya chewa numewai na yeso ebetina se akenkan medi ene akosua eje wakode mene nana ya obo amalibi aboga afeyem feyisie entoso abusuan ye wote yi paso eye abusuan panye Kofi Buama agona jamase ema bi eye Asare enchi Canada kwabena Asare Norway Florence Asare mama ne freno Kumase no wo Mrs Anonti doro no abone mrane se akosua dwabo Emmanuel drinking water eye ne dia banana nom eye Kwame Adakwa UK enkane no odini juma ewo Ultimate FM na Orange FM na na chanso ka ho bio o UK memu abusua wei ene nkaye nyina se won made nyina won ma me prekope won nana no otu abusuafo oba panye juwa na abo ama saka anasa saka oba panye na akroyi wote ase na ne din do so pa na wotedi na omafo tade frɛ no eye CNN International anasa siche na no so age so
wonya mfinhyia na de wɔtwensia ansa na ɔba panyi wo gyemu abusua se ade ato wɔn mani papaapa na ade ato wɔn ani no ɛsene wisa ne mako ɛnam sɛ no wɔte aseɛ no wɔsom nyame nti asɔre ɔde ne ho kɔdɔ muo no ɛyɛ St Joseph Catholic Church yɛ wɔtakwa macro ɛne sɛ ɔba panyi de aka nkyene de agu fam yi na wiase mi nyina yɛbɛkɔ na so kwan yɛbɛfa so a yɛbɛkɔ no ɛhɔ na akɔ yɛ asɛm wɔn de su ne adwadwoɔ ɛna asi adɔfo sɛ nyame yɛ adom a kwasi ada mekyerɛ wɔkyina April bosom da to so aduonu nan abusua se wo mu di oba panyi juana bo amasaka na wɔtwe da no ɛwɔ macro junction Kumase ɛyɛ Prudential Bank ne ntwea so hɔ no mo a ɛhɔ no mu di ma me na wɔtwe da no ɛfro no pa no nsia kɔpem no menu nsia na ma me na wɔtwe da no wɔn de ahyehyɛ so na kodro no menu nsia wɔn maka nkonwa adi agu fam wɔn mo koto asrɛ adɔfo sɛ masin kɔgya wɔn mo ewiase de ade ato ne nyo no nko na yi o oba panyi juana bo amana da fam CNN International Chena mami nya yanko beba o enso ne woda fam wakasa kura enye ye no obi atene nka momasen kwagya busua na wo nya maame na wotwe da die no ma nya fe yenim sam baba nti ada ase dada da ase kru da ase kodonto yeda mo ase ye sorso dwumadi edikan anase de to aso no wo mo edeba